Ćao, u ovom tutorialu preći ćemo Strategy Design Pattern ili kako se još naziva Policy Design Pattern. Zamislimo za početak da imamo nekoliko različitih algoritama koji obavljaju jednu te istu operaciju i sada u zavisnosti od parametra koje posjedujemo biramo koji će se algoritam izvršiti i obaviti tu istu operaciju i ukratko u tome se sastoji ovaj jednostavan strategy design pattern. Napravit ćemo jedan primer za plaćanje koji će jedan primer za plaćanje nekog proizvoda i postojeće dva načina plaćanja, znači plaćanje PayPalom i plaćanje kreditnom karticom i sve to u zavisnosti od sume koje treba se plati. Na primjer, ako treba platimo 5000 dinara, morat će se plati PayPalom, a ako ispod te sume koristit ćemo plaćanje kreditnom karticom. Evo, hajmo za početak da napravimo u stvari jedan interfejs. Nazvat ćemo ga plaćanje strategija. I u okviru ovog interfejsa naglasat ćemo metodu plati. Ovdje ne treba body jer naravno interfejsi nemaju body. Sada napravit ćemo ove dve klase, znači jedna bit će PayPal i u okviru nje bit će jedan konstruktor. Kroz njega prosledit ćemo neku vrednost, to nek bude parametar iznos. I u okviru ove klase bit će ova metoda plati. I ovdje ćemo staviti eho plaćeno pomoću PayPala. Taj iznos. I ovdje možemo stavimo u dinarima. Da, ovdje ćemo implementirati ovaj gore interfejs. To je znači jedna klasa. I sad ajde da napravimo na brzinu klasu kreditna kartica. Sve je isto. I posle ove dve klase treba nam jedna super klasa. Hajde, nazvat ćemo je strategija. I također možemo napravimo jedan konstruktor
I ajde ovdje isto da setujemo ovaj iznos. Sada potrebna je ova metoda koja je u stvari sažetak dizajn paterna. U okviru ove metode napravit ćemo jedan if-else uslovnu naredbu i u zavisnosti od toga znači pozivat ćemo klasu kreditna kartica i to jest installirat ćemo klasu kreditna kartica ili klasu PayPal. I sad ovdje kucamo if this iznos veći od na primjer 5000, uradit ćemo nešto, else nešto, znači napravit ćemo objekat plaćanje koji će biti instanca klase kreditna kartica ili ti instanca klase PayPal. I sada na ovim pomoću ovog objekta pozivamo ovu metodu plati. Sad hajde da napravimo još jedan objekat. S ovom klasom strategija. I sastavit ćemo neki iznos, na primjer 100 dinara. I pozivamo metodu način plaćanja. Sada šta bi trebali da dobijemo? Znači, pošto je u pitanju iznos od 100 dinara, dolazimo ovdje u ovaj deo. Ovo će da vrati false. Ulazimo u ovu granu. Instanciramo klasu PayPal. I trebali bi da dobijemo ovaj ispis. Hajde vidimo da li to radi. Aha, da vidimo. Linija 12. Ovdje smo zaboravili, također moramo da stavimo da prosledimo ovaj parametar. To je jedna greška. I linija 52. Ovdje smo zaboravili zagrade. I sada dobili smo, kao što smo predvidjeli, platili smo pomoću PayPala. A ako povećamo ovaj iznos na 10.000, dobit ćemo plaćanje pomoću kreditne kartice.